Kardom kadagwe pan समय Sonam Wangchuk hunger strike dobom polam thebang ke kadokave samil tum chinilo pini anbang ke ni inkoira trokan li edlo la penke alang li bangso hunger strike bangke ington pon edlo let's see sarkar tumate government ben alang li bhan Kopi Pilo ke chakke Sonam Wangchuk alang li Kopi Pilo demand ke la penke lahai kadokave son an समय sarkar tum papleng lapoma Kopi Pilo ke papleng po hala soprak samay litum che thanam nang laben ke cockroach Jantar party alang litum samay bangso protest matela Jantar Mantar long a protest ke ington pon kok poma hala hay alam the litum che than ponang nilimen mukut kramsa nan litum jongsi nili channel subscribe ge lang plotang te subscribe tha litum pregjam alam litum che than ponong je Sonam Wangchuk alang li isi a video release lo alang li bangso hunger strike bangke Kangton pupu a video release lo la chotakali lang union minister bahini do inot ke JP nada laben ke Dr. Jitendra Singh alang li tum stame la Sonam Wangchuk long damsi bangso hunger strike bangke Kangton dam lo laben ke ladak med stame hadag leaders tum do halasud ili tum a video lang pon sina 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे ये आश्वासन दिया। आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। Statement from the government side, government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से Thank you. I have my leaders from the Apot body of Ladakh and the KDA were also here and they have flown all the way from Ladakh and I'm grateful to them. Thank you. It will be visible one by one. Thank you, sir. Thank you. After 26 days, this. Ilitum chini pon lo Sonam Wangchuk alang li thengno samay bangso ketok tang alupen pa chini pon lo alang li demand la protester tum phan pregjam a case pa bonded lo hala 20 July ni alang li tum parliament long ke dam hut dam pon long delo sitame hala suhut violence jo ko lo bangso violence pe na joine pregjam tum phan a case pa bonol si hala case an sitame withdraw lapo mate case avelo lahai kado gabe protester to ma case pavi lapo laben ke do thulang la compensation alam same ananitum demand pondo 1 crore isia family long pipon popolo hala NEET paper exam kilik pen apran chende atuma family tumphan sitame 1 crore tong pg ne kanong pg ne hala mange klar dak dilang sitame compensation ma ke pipon popolo labin ke union cabinet tum sitame lahai puthak chingwai po parliament long sitame bang sob bill bang ke paklang pon popolo lason paper ke palik tum phan thetan pen punishment ki pg aron bang same selam pon popolo labin ke non ke wang jilang arni madule lason paper kilik asai claims same hala tum bang ke prap jin pen si alang tum same adai en popolo mate la punishment pi popolo asilhai kado kave Alamchak government hin not pen same alang li phan people no
labing alang li tuma reading pensi hanak bangso choche junje pen kache song bangsa me pangton ponlo setame Sonam Wangchuk alang li stame ningje pon lo bangso kache song mangke ington pon edlo lapu bangi kalilang pulo protest mangke dopon bom hilang setame alang li hunger strike mangke Kangton pon pulo lason lo iritum thekponong lo prejam arlengit hitum ansame MP satum ansame alang li phan chuning ri lo bangso hunger strike ke pangton ji phan labenge iritum thekponong lo prejam celebrity satum actor actress satum stame alang li phan ingtonon bangso hunger strike ingtonon nang lison son amonit ke kenang sodlang pusi papangton toilo iritum thekponong ji even Salman Khan an stame ningje pon lo ington ponon choklo labin kya Salman Khan ben kachuning ripon ke lalo student tuman same protest nang ni lo chedamon laili tuma prime minister lai kado kave putak same claim pon populo seta me asia lamang ke la union education minister Dharmendra Pradhan alang li phan pachi resign po bang ke government made sarkar atuma ke lamchak chipi pelang ai dum chipi pedera the bangala sono Dharmendra Pradhan jung si ke chok che ki kali kaprek dum ki chok che potsi lason paper bang kilig lo hal hai ko mansi bang so paper ke palig ma alang li tumhan bang ke sodak pen sing sai pon populo setame Dharmendra Pradhan phan bang ke resignation pipo polam the bang ke ave edo prime minister Narendra Modi alang li kaning jelam samil tum thek ponong ji alang li pen setame la union education minister Dharmendra Pradhan phan bang ke pachi resign po polam the bang ke ninje pon pe setame li tum thek ponong lo la Sonam Wangchuk samai ko ani ajir ke ding pen alang li hunger strike do bomno la pen ke lin kre si 11 kg san ke jum det lo la so po si alang li Sonam Wangchuk phan same tuning ri lo bangso a fasting bang ington pono la pe ke doctor Kopi si nangli phanang ke thanma la so teng pen kroi pono la pe kai ke ason di 11 kg bangso 11 kg an rd same put hot prapjin pen chipa do sarag non pono labang ke alang li hin ben same pachini pono ke wang jelang ani bangla sonjong si paper pali komani jong si do pulotang te prapjin ben si alang li tumban same adai en populo labang ke aron same selam populo aron bange kido tang lo tai minister me la anso se si aron bange pa strict pon populo और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा eli tum jong si lapunat cockroach Jantar party tum hanjong si lang lo plutang de non an sita me peaceful protest bangge Jantar Mantar lo mangke dopon bom lang a founder lo CJP a founder abhijit dipke alang li bang Sonam Wangchuk phan same choro lo alang li sacrifice mate alang li kache hodai por mate student ma pharman alang li karja bapor alang li choro stame alang li hime pachini polo bangso CJP a protest bangke dopon bom hilang polo Dharmendra Pradhan resign je tik ke alang li tum Jantar Mantar long protest bangke dopon bom hilang polo asinani tum Kopi lo ke matha bangso puthak na tum comment speak tha alang li tum continue bom na hilang ma Dharmendra Pradhan resign je tik alang li tum hadak alang tum protest bom nang hilang ma Sonam Wangchuk lapen ke lapunad abhijit dipke mate la CJP a founder phanjong si tum lang lo plutang te I sivet kali lapunad cockroach Jantar party tum bangke kicheng ben sita me alang tum protest bom lo sita me lapunad Sonam Wangchuk bangke kachirab dun chot alang li adiman mangge kaprek asabo prek cheri litum thek bonong ji resign ji tik ke nili bangso fasting o epu bangge litum thek bonong li ji same non lapunat cockroach Jantar party tum hanjong si lang no protang te alang litum bangke non an stame a motive mate latum a aim ke lalo union education minister Dharmendra Pradhan bangke resign nang po lalo tum ke kaprek ke matha dam de non bang alang litum a demand do thulang la Delhi police tum bangso protester tum bhan kachi song tum bhan ko ane ke theng ke chok hala so pod action enangji Delhi police tum bhan action enangji pa demand same dopon kokli lo labigalan tum Kopi pitong demand tu hilang ni halan mang chini ne dalos tame
non mat ke alang itum demand ke lalo education minister chi resign ang pol labing ke Delhi police tum phan sitame action enang pol government tum Alamchak mata alang itum promise bang ke rodam delang polo alang itum demand ateng pen ke rodam delang polo laso posila CJP cockroach Jantar party tum han samay kachetong ji phanang tum chi sik chedang lo government la pen ke CJP tum phan keram tang samay alang itum chingki damlo nada long sitame hadak aningang samse jokola marsi jong si chingki che thanji plotang ke dak jantar mantar along bangnon polo samay aphi bang ke along tum chingki thulo jantar mantar long bang we samay konane along ka prek neutral adim nali tum nata kali nili tum nata kali angbong neutral adim re litum chingki che thanang polo la sobsila cockroach jantar party la pen ke government atum samay kaching kiji panche sik chedang polo alang tu kopi pitong chingki che than jine jong se update dolo plotang te tum puthot che than thuna kiram tang same nili nije polo bangso a protest ke ajir ding piglo same sarkar tu bang respond ki pibang saboder chelo la soposit prejam a problem same non ke nang klang thurog sitame nili ning thelo bangso protest ke mesen ben ington po pusi laping ke student ma demand an same sarkar tum same pa pleng po pusi ning thelo to bang bong jong si charju sero theklo plotang te ajar a problem same ki chun chi ki ave chun labji labing alapuna opposition party lama ke non ma ke thangta ilitum ki che thana thai wedelo alang tum hin pen bangta put hot ilitum thek ponong lo Rahul Gandhi alang ni demand ma ke resignation ang po Dharmendra Pradhan labing ilitum Prime Minister Narendra Modi same student tum ban apologize mate dia chohang nang ji polo same alang tum ban jong silang lo plotang te alang tum ke lage politician asi halan ma ke ilitum che thana mang ni lo bangso video lo ma ke itu puthot che tong thuna ka prek video long do me thak me kardom